This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Kurumjari, Times of Manipur, TOMTV ki The Morning Talk, Raising the Voice, miyang tabi singbu taram noksari. Ngasi imfal na phone liba tongan ba pausi singda kari karamba I pausing na maruya pausing wani bigi haibadu miyang pun na kangmin na bigi tanjado amutang lojage. Imfal na phone liba pausi singi manungda huelan pausi da mahu sai khal kairak pada kar thobu gi sang hengalak ba sisu achawung maram ama oirakli haiba pausina ikoi headline oina koi phongli aduga atopa Pausingana, Manipur di Kong Lambi Tambagi, Wahan Tok, Litabaga Manare, Hava, Pau box item in the Yauri, Adu Atopanakal Amurumdana, ST, SC, OBC, Kudong Sawa Pigidaba, Stand Up Manipur, Hoduk Lagani, Shem, Ganja legalized to Tanaba, Yahanaba cabinet Putulagani have a Pausina, a quite initial headline already, Adu Atopa Pausinda, Shem the Secretary, surprise inspection, Satabada, employee. Sani kulumdoi office karam da batheng na khre ha paw mu shawre adu ato paw amadana airport drug case phagat khiba drug sing adu execute magistrate na court tablet lising mari lak mai lising mari chatruk humdani ha phongdok khre ha paw sing asina khoi hwelan paw segi khoi front page yaw paw sing oiri aduga Eastern Express na Chief Minister na Secretariat ki tongan ba section singda surprise visit chathakre office karam da employees sing explanation call tongna ba tolop tangkhai kak na ba thang taw thakre ha pausna khoi headline ori adu nakal amarom da mahiroi da nongwai satlaga ki helluwa SI ama MU gi mahiroi singna phar police sinakre ha paw mu yauri ato paw singdana one clean up day jafau kethel da pangthokre one nation one card scheme thabak ton thokna ba technology pangan kan khat na ba daka lei haiba Rambilas Paswal Wafam, a quite Kotoga Fogi, at over Pau Amadana. Indiana Manipur Lokiva, the Midpu Ning Dulmi from Pangtokre have a Paushina, a Eastern Express ki, Ahan Balamai the Pongba, Pau Sing Oide, Aduga, Yay Park Pau Sidana. Mamang Sahidagi, and the Kisahidana, State Asigi Revenue, Lupako, Songa, Hena Lakle, have a Chief Minister Wafam, Kotoga Fogi, at over Pau Singdana. Barata, Tilubadagi, Lamdam Aski Puruk, Masa Sing, Tugaiduna Kangkong, Sahena Honorably, have a Pau Mushaure, Adu Atopa Pau Amadana, Office Karam, the employee, Sanikulumdoi, no Muitalap Kakre, have a pausing, as not Isian, Ray Park, Pausegi, Hanbalamai the Pongba, Pausing Ori, Adua, Lamjingbatomtv, corporate sector, the Lorumbatex, Hantarakbana, Tabak Pangdaba Miwaka, Tabak Pibangam Lagani Hava, Chief Minister NB and Yuafam, Kotoga Fongi, Atopanakala Madana. Secretary Kamasari, Sani Kulumdoi Tabak Karamdre, no Mugi Talab, Kaknaba order Tokre have a Pau Yauri, Atopa Pau Sindana. Miamna Langakti Kanaba, Subsana Losi have a Rambilas Patil Rambilas, Paswal Wapam Kotawe, Adu Atopadama, Manipuri upon Saktam, Kai Kivanumit Palan Tokre, have a Pau Singasina, Lamjingbatomtv, Ahanbalamai the Pongba Pau Sing Odi, Adu Narol Todang Pau Sedana. SC, ST minority Amasung, OBC, entrepreneurs in Gidamakta. Stand Up Manipur have a program Hoduk Lagani. Ganjabu medicinal plant or Nathanaba cabin and Kanagani have a Chief Minister NB and Yuafam the banner headline or in a Pongi, Adu Ato Pau Sindana. Shilonga measure argument Kimatang the open discussion Pangtokre, have a Pau Yaure, the Ato Pau Sindana. Dakar everybody Maung Maram with Todo, Magistrate Tim Tadu and Shil Halagani, have Amaga Atopa Madana and RFMG Zenen strike Namahosagi Punshila Sauna, Kai Pikre have a Pausina, where Narol Todangi. Mapung pausing oiri adu pokna pham pausidna awang nungpok district khuding makta lambu pirabadi FCI go down sagani have Rambilas ki ekhoi wafam ko tawi adu nakal amaromdana weaker section da khudong saba pigidaba Stand Up Manipur program paikhalagani mamang sahi fawada state ki GDP sada nipan jawungam le haiba khoi Chief Minister N Biren gi wafam ko tawi atoba pausingdana athu matamda CA bin pass tawgani haina BJP national president phongdokre haiba pau amaga atoba pau amadana major argument ki wafam sing mifam pangthok tuna khanakre pausing asina khoi pongna fam pausegi ahan balamai de phong pausing oire aduga sanalebak pausedana bangit khudong saba logo office karam daba employees sing CM na sakhatkre bando office ka daba employee sani Nifu Nipangi, no we talab CM the country, have a power koi headline or adu atopana kanana
GSDP की चादा मरी दगी निपाल दा हेंगलक पंगमले CM stand up Manipur program launch torgani have power sna khoi sanare bak power se han ba power ri adu ato power singdana India na Manipur thuai na ba hona ba leptri have CPI wafam adu CM ga governor ga numidang sak sami nakhre have power musu phongni adu ga roi pa Shanghai Express na Manipur merger agreement ki matang da pak san na khana nei nakhre puru masen amatu oina punba ngamdri haiba pau ama adopa nakal amarom dana yellow missing ama toina punsilasi haiba ama adopa pau ama dana mu silong dasu mahairoi singna khana khre haiba sina khoi banner headline oiga phongi adu atopa pau singdana irabo na UG takhiba humdraga mathoi suba lomi gi numit thoram pangthokre haiba pau ama adu to pau dana police na nongwai utuna ki helamle nini gi manungda action lawgedabani musu haiba pau ama adu asona kan gi atopa pau ama dana corporate sector da hena kanaba phangale haiba pausing asina khoi Shanghai Express ki ahan balemai da phongba pausing oiri ngasi asigum laba lamdam asida phongliba tongan ba I pausing asigi khoi marui ba singkhra khana nabigi damakta ikai khunojara khoi Manipur University gi faculty member khoi tamo CHINGLEN MEISNAM khoi studio election dur leibire tamo bu taram loksuri Thank you. tamo ngasi ipanda phungle pause singi manungda khoi numit nini gi khongsatta khoi impanda laamba adu hanchiba ngarang hankraba aduga khoi union cap and PD minister khoi Rambilas na khoi ngarang si Bishenpura khoi godol ama sangaram ba amasung ma tongan hum pia phongna tongan ba khoi headline sing pirga pau phongri tamo adu mahang hairam ba hum sing mongda awang no pugi district khuding makta lambu piragadi khoi FCI godown sagani haigi khoi se thajaba mu thame adu tongan ba khoi CF and PD da khoi department da khoi computerized to work for tongan ba wafam kaya ano system kaya amu hodok lami tamo sedi tamo khoi kay yengba gi mi sai khujas Mamang the debate am ga thinaki maroi ba Manipur gi mute ani man harisina koi gi lambu piradi soin sagani ha sabu sabi ge ga di lamdi pijage ha ai madu ning jangai adu sabu sabi ni har ga di lamdudi magi miyam gi interest ta lebak gi interest ta the lair basing gi interest ta Manipur gi interest ta tobni na lam thi badu wa dong mande haidi yamna ludo mande yamna chawba jaga zu oroi adun hojiki central government na tawbu tawge na khallagadi madu koi readily koi kanusina state na su dum ai madu welcome tawdo male madu problem thoine lai do mande the luridi center gi sumai gi senthung gi problems yam le budget ki allocation da dum heta koi khangma ngami koi gi budgetary allocation si yari nge kakna na bo honarak aduna ayam matam da moina koi private ki investments masi wen invite torok haidi khoina magi tawni khoni hariba mayam ji maruina koi sarkar gi leijariba sakti dur ngamakta dana koi private wen private ki investments si oina moi do ene lai to bai por ma leita bana te adu bo koi ziki central ki minister laktana Manipur da koi district khudimakta masi godown sing sagani habse masi adum khoi nasu dum thagat ningi thagat bam ju thoi du lam gi matang du dai problem nei do mante ndo ani subata ai long tham janingi na godown hai base FCI gi godown se si achauba ji issue ma lai na godown se for whom and the for what kana gi godown no kari gi damak noise swai matang lakpasi meta lakpasi da koi sigi management se godown gi management si sarkar mana tawragadi madum okay adagi magi worker sing duga loinana tawminaraba maduma yam phaba khongthang yen lowa ya ada hoji akoina uri sidi godown se India da lariba kogi FCI gi godown machingji chamri ga kuntur oingone hariba chamri kunturuk sigi manung sidai da chahum kunturuk te contractor na manage tawe contractor na manage tawbasi tohonbiganu haidana magi worker sing na workers in FCI gi worker state ki central gi moi workers sing jina masigi protest si leptana toina dum chahi khuding gi moi je dum taw even koi headquarter gi dobok to moi thomjan dana ga taw adra masi maru is management hadi kon badadi masi privatize ro ka dori bra lana hada pithoki dori bra hadi chaw rom phom ma kalaga office ma chawna saramaga adigi sigi achauba godown ji thamakanda masi tungda kana gi hodori kana ko taw dori kai si achauba question amane hadi akhoi nuzik chali belambi si lanai gi koi privatization gi lambi da sum nong nong changalak pa adna size ne koi na kitang adi kitang khaningai ori se
adum madu sarkar na sabtan koi control tawdana the workers sing dugi matenga loinana hai tare moga punna kogi magi management to the yaumina dana tawraga di faba lanai rom da sinarga di lanai gi di magi di main objective se profit sendong ne super profit ne badu pamaka to se adusu yam thuna profit se longning padagi madudi exploit tawraktana masagi workers ga management ka toina umkhanarak padagi thoning de ba thodok myam laktana hoje khoi daw hoi jiri ba mo sung sangai bo gudom dasu hoi labor si kusum thengat pi ona tam khre mang na protest tawba de wakan pham pham sim chathar bu lei sigi industrial akoi unrest hai dare sum gi akoi magi trade union sing myam lei ba sing sigi masi unrest myam to ise sinasu leibak ki economy da masi am so le aduna masi thok tana ba sarkar na su magi policy se policy si koi workers oriented oiba the people oriented oiba adu magi policies dagi haidok na ba ji hona bi daba amadu mai april 2000 aduga ani subadana koina magi food security gi wafum lakpa fci gi uji gi wafum lakpa sida ina ma thamning base koi saide di masi issue oidaba dong toy koina zik yelhomi kan bai wati adum haiba adu yelhomi kan bada kari changis ai yam toy mamang thami pothok asi amaru oiba haidi pothok si kan mangam drakanda magi madugi furup to madu kan mangam gadra magi future si kai oigedage haisi yam aruba amaneba aduna koina wakal budi ko yelhomi gi wakal si chapchana thamoi da lebini dum faujaba ada ina sari baduna mi to ki pot set le bisini mi to ki pot si mayam sina lor masina mi to ki orakanda haidi wakal na ma duga chang na mai do adu fiam ne buji leise aduna koina zik magi manipur da leriba chengi pothok se hojik pudi khoi gi drought leidana dagi sigi mai pothok si yam handan fiam zu lere sa agi normal si thok te na khalakanda in tham daning si khoi gi manipur na sahi mada yam drabda metric ton lakh tara lakh ani gum hai tare metric ton lakh ani gum gi ching se masi koina mapan dagi darkar laiba pusan ba darkar laiba samna da manipur gi ngasi chariba koina chariba chak se masi mapan da depend tawre adu gadi masai dei da koina potok si hengalan ba honaba honaba dei da koina so hari farmers income si saruk ani hengat pai wa hai adu farmers income hengalan bai si ngasagi labuk singsida ngasi no manuti khudingi koina chathariba labuk singjigi ngasagi masida building chajalakpa tamgairakpa adagi lebak thomjalakpa tawriba activities mayam se masi thingdana sum sigi changji da sum chatharagadi farmers income dilan farmers masadu lera roi haidi labuk tagi lokham dagi lomi mangi bagi pot la ani hoji manipur da leriba lomi masingsi yam sathina haidar raja ni hojik se haidi ma lokham tha do ga chenba gi lomi masing sin on mu hengal leiba mani maduna senthok lerakta ba adagi maduna koi gi hingba yarakta ba aduna lokham tha do ga chenba lomi masing yam khalapa habi artadi lomi leisalaktre lomi leisalaktre ga de koi lokham kamai kan do ani se mari leine anu lokham ju kan ba lomi su kan ba se maru oi ada size da ni na pothok kan ba se koi pothok ki matang sida chongba koi gi miam pumna koi masi ihom ma changhen bam chakar lai darkar lai haidi more food grains grow more food grains ka na high se masi amaru ai aduga koi no jiki magi fci gi godown da pai ri baseng myam se akoi gi cheng nate ba si mapan de gi pur pa cheng ne lap khrabasi la ini adusu mai masi cheng ji thari ba koi longi sing du da gi tang leiraga tang la bi yam tang badi nate takhal oine demand di tawri adu makhoi digi leiraga akoi da hongni yo laine ba marak tu ne ba subsidy hai se adu subsidy di atop da pirama bane ba aduga akoi na chari bane yarumi sing na chari ne hadi haryana dagi punjab dagi adagi up dagi lakpa cheng myam do akoi na chari bane ba adu gadi manipur dagi akoi gi pothok se masi hena pothok na bagi pandam sida akoi changjal kanda ihom ga loine na changjal kanda akoi dagi leijar kanda akoi na lupa ahum pidiba lupa ani pigida ba cheng che myam da phangal gadi adu gadi indigenous ki taste to leida adu zik indigenous ki taste to fauri bra ai ne khaija ba yongchak maru bhong ta indigenous ki manam yaudre ba hadi myanmar ram di pusalak ta hadi imthang na bari yongchak chaw koi khang jai se aduna tripura gi moi kamai tawi handak moi laukte koi fci gi godown da pai gi do ba cheng cha masi tripura gi lomi sing da gi puthor pa posi oina lairani haidna loimak ti lebedi ngamoi khangi adu moi ton metric ton 10,000 dagi 20,000 dagi 30,000 boki chang che makoi leina na ba YFC lodana moi FCI ga haina dana madu koi gi atang momon haidi minimum support price na malai masigi minimum si longmi sing da pibi ra kanda makoi digi leira kanda masagi FCI na madu gi si myam da
haitare ration shop singda maduda fangal agadi magi indigenous ki taste su hengatle lomi income su hengatle ade potok su hengatle maduna akogi magi fruit kan bada su yam mating oeba madu aida koi wakal si thada su ai changen kun khong thang jimin ma thau tai he daw ba taw koi to paw sing daw koi manipur leingak nai koi lamdam sigi koi startup policy mang da hongdo khre mai pan second phase bo lo sin gre do koi makha ta koi na koi chief minister na nga koi thu matam da stand up manipur program pai khalani na koi lauk thokre la amang rang si adu thabak ben ulagani na suman hangre adu ngarang adu unaba numitu da magi press mitu da su chief minister na koi lamdam sigi oba koi GDP ki sang se koi hana lai rambadi hogiti double time se gatana 8 pop yore ado laiba sahi se di karen ya se de koi 10 joguni habi thajo mana phundu khibule dama hojik startup sida hoi mai pak pi kudam ore adu hojik startup ki manung chan na hoi manipur stand up amu hodo kodu se di taw civilian na budi padam phajan thami hoi SC da ST da OBC da minority da pi na bi kudong sa am am thami adu haiba stand up manipur se startup ki manung da san ba magi makha pon mamadi oini na phongdu ida se si la ka do post da ani se na ba kai la pa bi le no ana atop state sing da yam han pai khakar pon haidi masi ko state ki magi policy na teba central ki policy na ko zik legacy yam awa film den haidi akhoi na karim to bangam draba khut han bangam draba ki thak tu nei de akhoi resource leite okay de senthok leite resource leite asma center na adagi lok thok ba scheme jing du implement to wi wa ne maming du di tongan on be ade india ko ba sida bharat ko ba aduga akhoi na paikali ba sing di central ki scheme mo ko gi paisa na chalai jaba ade mo ko gi condition na terms da adu da chalai ba adu mangang tani bu la is sini ko gi problems akhoi isa da gi oina magi se lupa manga ama taram puthuk chabang mai pangal du leita resource leita adu ni phibam ji nong nong gi soksala adi khoi gi haina ba leidana mamang da chu isa sai palam boirage kai adi taksala ima demand me am ji kham ngam da na isa sai palam boirage thak tu yoksala ine adi di ke dor ni saura adi ai yu yo lo ra ka hara ne ba yes adi hingmang am thalak tradi ai yu yo lo ra adi khoi nisa yo lo ra ka hai gi posi lakadori ne hoji khoi na ga haina ba leidana migi second hand da leja ba bespa lupa sing tranga pi badu masagi lupa khoi gi lambi da pha ba da helmet su yoram da ba license yor pulap punjar ga lupa lising kulum doi ta ba da gi masagi so pirum ha ba so da ne te gari su lobi horo ne than ba hada ki sta re da deri da thoi si revenue gi mobilization ji yam darkar le re bu ji state ko di mata hadi ji phibam ji yam na tai cha dre ba india ma sam ji phibam na tai cha dre anu ji khoi na growth wangi wang ka do re ka hai ji khoi na pothok te hengalak ba adi miyam gi sento hengalak ba mari leina ba du na tab miyam da employment pi du ga mari leina ba na tab khoi na wang ka le du di hadi manipur gumba la ra jaba center da delhi da mapan tang ba mipan tang ba ji di kai do ge da khoi na wang ka le hai ji di ngasai gi moi nei pam ne lo kan da ma gi ningon chakobo gum da ta kina ga khari am pek pa do adai yum je kidang phibam me kidang pai da adagi mu ngasai gi adu helo ra kan da mu phibam ka ta cha da adu ne ba aduna center ne paisa ji pira kan da kitang he release to kan da transfer ko central transfer to states kitang he hengala kan da manipur gi koi gi film se kitang he mu hogol pa haidi ai su de le ma se kitang he amu ya hogol ga ai su ye lok thok ga hing ba adi mu sa gi adu he lok thok ra kan da ai su upsel ga lei ba adu ne ba akhoi si lei ba film se ai su ne se akhoi gi lei ba indicator me am se ta kan ne ba khoi na zik economy si adu tawre da tawre hari si akhoi na sikkim gi Sikkimism gi hojiki chahi gi mogi sentok se manipuri aman hai tare ai sam chamba loni yamne aruba terminology nataba per capita income gi mo dudane ai hajari se Sikkimism gi ji manipuri aman amagi changi yonu bhona ba matam da akoi chahi cham changra chani changra hai bangam de ko chahi cham chang ju hari adi handak ta kanon hai niti ayog ki amam leba aduga prime minister gi economic advisor amasu eba man kari hai gi ngrang nan da hai bani खोगी इंडिया की पर कैपिटा इनकम से मिको की सेंटोक चाही की मिको की सेंटोक सी याम चखोल लेबाक सिन की यंग मतम दा कोई याम हंदै अन मो यो मतम दा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रेकॉर्ड मतुंगिना मखोई एस्टिमेट मतुंगिना चाही चामगा यांखै उमदोइ चंग बया है अदुदी इंडिया ना डेवलप कंट्री मगी मिको की सेंटोक दा चाही चाम यांखै उमदोइ चंगदी मणिपुर ना सिक्किम जो मतम दसु चामना चाही चंगोइ अदुगी फेम ने बुझि लाइस aduna akoina magi growth hype state akoina yeng do quality of growth
हाइदि क्वालिटी प्रोडक्शन से हेंगल अलकांदा पोथोक से हेंगल अलकांदा अदुदा चटपा मियाम से थबक पिरा कांदा चटपा ग्रोथ अमा अदुगा चुमना की सर्विस सेक्टर दा कंजम्पशन सेक्टर दा हेंगल लपदगी लाप ग्रोथ अमा अदुना कोइन होजिक मणिपुर या मरु ओइसी ngसागी प्रोडक्टिव सेक्टर से मसी द इन्वेस्टमेंट तिजना तोरा कांदा मदुगी थ्रू दा मखादगी लाप ग्रोथ ओइरगदी मदु इंक्लूसिव ओइबा ग्रोथ ओइगनेबा नत्रगदी ग्रोथ या वांगबा यायबा अदु मगुन याउदबा ग्रोथ ओइरगदी कानदे दा से अखोइना लंबीदगा होजिकांजी लंबीद उनबदा नुंगाइब्रा काइजे हंगनद्रे खोइ नुंगाइब्रा हंगनद्रेबा हाइनदी नुंगाइरी कान हाइरमे होजिदे उनब अस नंगदी अस नुथोमेदा अस नंगदी चाउथोमेने साजे अस माइगसे कामखटलमेने काइ अदु कामखट पाइसी कोइना ग्रोथ ने लोबो यारो इकोनॉमी से कामखट याइजे मसी ग्रोथ दिन नते अफबा ग्रोथ ता लानजे हाइ तारबोइदी मागी क्वालिटी से हम देंगम चंगे अदुने इंडिया की मरोइबा मेन प्रॉब्लम से कहीं मागी ग्रोथ से क्वालिटी से याउते मसी वाफम सिम कनाना है नरेंद्र मोदी मसामुना मणिपुर दा लाप मतमदा यूनिवर्सिटी दा साइंस कांग्रेस की मान वांगंग बसे करी है इंडिया इज ऑन हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बट आवर ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू लो है हाइदि अखोइना ग्रोथ से वांगसु अखोगी म्यूबगी लमजेन मालेमगी म्यूबगी लमजेन सिददी अखोय यावब ngamdeba हाइबे अर्थदी अखोगी इनकम ग्रोथ से कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन डेवलपमेंट हाइने अदुना म्यूबगी लमजेन दा अखोजी चाम कुंठा मतोय सिदगी साइज दे दुम लेइदना लेइरे अदुना मसी ओंथोके हाइ तारबोदी हेन अफबा क्वालिटेटिव ओइबा मागी क्वालिटी की मेंगदगी यंग मतम द ग्रोथ से फकलन के मगुन यावत के हाइ तारबोदी खोइना प्रोडक्टिव बेस है मसी युमफम ओइबा मदुगी ग्रोथ लाकनो खनबम चंगी मदाइदुदा अखोइ मिनिस्टर की मागी वखलोंदा स्टार्ट ऑफ तवरिबा दगी मागी स्टैंड अप तवरिबा द मुद्रा लोन के पीदबा मैमसी अनोबा इंटरप्रेन्योर सिंग से अनोबा इंटरप्रेन्योर सिंग से मखोद इनोवेटिव ओइबा वखल क्रिएटिव ओइबा वखल मयाम लेबा मणिपुर दा अदि पोटेंशियल दु लेबा ना मयाम लेबा लाइक लसु हेरबा मसी मयाम से दा मतेंग खरा पीर कांदा मखोनेसु अहेन रिसोर्सेस सिंग अते अतोपदगी मसी मोबिलाइज तौजर कांदा मदाइ दुदा खोगी मतेंग जी पीर कांदा मणिपुर की इकोनॉमी दसु कानाबा मसागी सेंथोक सु लेजबा मदाइ दुदा खोगी मेंग जे थमगा अते दा तमरे स्टेट तमरे सुमाइना मदाइ दुदा थमनेन खली अदुना चीफ मिनिस्टर नसु ngरang nan हाइगी बसु आई थेने पीरिबा सेनफम जी यामदे समनाइदा करोड़ कुंथाई जी करोड़ कुंथाई जी मिसा तुक्ते येलदी लुपा लिसिंग यांखै गुमदनेबा लुपा लिसिंग यांखै जिदी चाकौबगी दखिना दा चटपा यारिबै चांग दुनेबा अदुना अखोगी मागी दैरिबा सिंफम जी यामदे अदुना मसी हेंगलनबगी मदु सेंटर दसु तक्सनगनी अदुगो हेंगलन बस होनगनी हने मिशन हारिसे आइदी याम चुमेन खलेबा अदु मागी जे मिसगी लेजरिबा विल जे थबक तो ओंथोप मतम दसु अखोय खुदिंगना मागी असोयंगाम हाइतारे अफबसु सगटपिबा अदु ngसागी करिगुंबा दरकार लेरगदी मागी असोयंगाम दसु पुथोक्तना मदु पुथोकमिनर कांदा मदाइ दुदा कोगी फगनरबा हेना फगनरबा होना बसियम मरुआय अदु आई अपिलम तक आइना तौजनिबा स्टैंड अप नत्रक स्टार्टअप ता अनोबा इंटरप्रेन्योर सिंग मैम सिदा आइना तौनिबा अपिलम लेबा लोन गतगी हाना उरकांदा चंगन बसि नतबा हाइदि कोई पांजी मुंद्रिंगे तो कोई चानिंग मना हान की देना चासल रुकांदा मधु की थोड़ा प्रॉब्लम तो मधु है तो एवं कोई से अदुना असेंग मधु जो निन्नो बे एंटरप्रेन्योर यम जाऊंगानी याउ दी हाबे देने ते अदु यारिंगी मधु याउ न बिबा नत्रगदी मसी अखोगी असेंग बस जुनिन एंटरप्रेन्योर दुना तबा मागी पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर गुमदा सुम बोर्ड का लेपनिंगबा मेंबर लेपनिंगबा काउंसिलर लेपनिंगबा अदगी एमएलए लेपनिंगबा मयाम रोम द सर खरगदी ओना तेने न तानी दर अदन अखोदी पॉलिटिकल वर्कर न तमिना अखोदी मासे लोजे फंगदों मादे कायन खनबा मयाम जे फोन दनो बखोना बि अदु यारिंगे मिस्टदी अखोगी असेंग एंटरप्रेन्योर जुनिन एंटरप्रेन्योर मदुम द चपीबा चिमिसन मसामक याउ नि सारप तौरी दो मदु आइदी फयन खले हाइदि अतै स्टेट ता अमत तौर मोइ खले मणिपुर तौरी ने अदुन ngसागी असोइबदि लेखिद्रा माले न खलनबगी वखल म फौली से मसिबदि याम फयबा अन मतुंगसु अखोगी चीफ मिनिस्टर मसाम इनिशिएटिव लौर कांदा मदुगी पॉलिटिकल की एफिलिएशन की करी वफम अमत लेचना चाना अखोगी मागी तसेंगना मगुन जाउजबा एंटरप्रेन्योर सिंग मयाम सिदा मसि पुनिंग थोकर पोइन तौइबा अदि मरुन अखोई वुमेन एंटरप्रेन्योर से मरुइबा सो स्ट्रीट वेंडर मयाम लेरिसे मसि मोइनु हेन एंटरप्रेन्योरशिप की वखलोन जी लई हाइदना हुजिकी हारिबा अखोगी इकोनॉमिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर काउंसिल यारिबा मामना हाइगिब लैबा अदु मखोइदसु अखोइनि मतेंग से पीबे हाबसि कई लेगे काहाइसे मरंदि सेंदोइना लाहलबने मणिपुर अदु स्टेट वेंडर सिंग अमदं फमी को चेंचेल फमी से अमदं लोकसलंगनी अमदं पुसलंगनी इरोलेबेदि ngसागी मासे कोइ मांगथोखिबे फिमगा लाइसे अन सेंदोना ख्वांग कोइरबा फिम अमा लाइबने अदुना लोन हाइसे क मई लेनरपदा यामना मणिपुर से वाबा अनु साइसे कोइगी मागी अवेयरनेस से हाइदि मसी सरकार की
नत्रगा बैंक की लोन निको सिंगदब लोन निको अदुरगदि मसी नियम चुना फजन सिन होद्रगदि ऐसे अवाब ताबि आई बैंक से अवाब तादोइनेबा अदुना मदाइदुदा कोई अवेयरनेस से मसी यामना कन पीबा चंगे अदुगा मागी एक्सपर्ट सिंग यावना खन नेनबा अफबा मेंटर सिनबा अदुगी यामना इनोवेटिव वैबा आइडिया पुथ्रोकपा सिंजे हेन योखत बिना बखोनबदा अखोय पुनमकी मतेंग सि पांगना बखोनबा मदुगी रूम दो स्पेस तो पीबम दि चंगे हदी कंटेक्ट मंदी तौरे मखा तानसु वर्कशॉप तौदना सेमिनार तौदना अदगी मखा द लेबे यूनिवर्सिटी सिंगदा अदगी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिंगदा मयाम सिगा समनबा मन चंगेबा अदुना मागी स्टार्टअप नत्रगा स्टैंड अप नत्रगा अनोबा एंटरप्रेन्योर सिंगी 90% फेल ओरिबगी मरु एबा मरमदी इनोवेटिव ओइबा अदि क्रिएटिव ओइबा पोसि योक्सलक्तबा अदुदगी ओइबनेना मसागी स्टडी मैम दा हारिबा अदगी अमना फन लेसलक्तबा अदुना मयाम लेखरे सिदि कोइना नो मतंग जाबमदा फजन कोइना नबिनबे मियंग ताबिरबा सिंग मिकुप अमतिंग काइना बतंजा लौजगे याम थुना हंजरके मियंग तादुन लेबियो कंगला फूड प्रोडक्ट इरम दंगी असेंग महौ येंग दियो गार्लिक मिक्सर खतन नतना कंगला गी अनोब फूड आइटम सिंगी महौ खंगलबदा ngauroi कनाबु लेबगे कंगला मणिपुर इहान हानबो ओइना लमजिंगबा ज्वेलरी ना मार्केट फंगबा सना मयाम सिगी क्वालिटी चेक तौबगी खुदोंग चाबा पिजरी अदोम की लेजरीब सनाद यावरिब एलोय अमद एलिमेंट्स कयागी चांग मरिक चुमना एक्यूरेट क्वालिटी अमदी क्वांटिटी ग लोइनना खंगनब ngamlagani लमजिंगबा ज्वेलरी न पिजरीब खुदोंग चाबा असि लौबिहौ अदोम की सना अदु सेंगी नत्रग सेंगदे हाइबगी चिंगनाबा अदु कोखनबियो अकुप मरोल की दमक लमजिंगबा ज्वेलरी दा लेंगसिनबिरउ लमजिंगबा ज्वेलरी good quality is our priority. This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. मियंग ताबीबसिंगबु अमुकन ताराम नोक्सरी ताव मखा तारकपसि ngara hoi chief minister gi pangthokhiba press conference da daw lamdam si dawriba ganja pambi singsi paksana thara kanda hoi kaini hoi hidak langthuk lomda sinanaba hoi aduna chu manipur gi state revenue sa ka pangamuni madu gi damakta hoi ganja se hoi legalize tawnaba hoi state cabinet ta putho khandana gani chief minister gi wafam phungdok pu leire daw tamu sedi hoi kari yeng biage chief minister gi wafam se so me revenue di bhajan hai ka जुदा प्रोहिबिशन हुजिक लेरिसे मसे लौथोकपदसु रिव्यू दि हेगकने दे गंजा जिक थारिबे सिंगसी मसे कंज्यूमशन प्रोडक्शन तओरिबा मयामसे मसी सु कोइना अयाबा पिरदि लीगली अयाबा पिरदि रिव्यू दि हेगकने दे लॉटरी तोरसु रिव्यू हेगकने रिव्यू दि दुम हेगकने अदो रिव्यू दि हेगत पाहाबिसना कोन इकोनॉमिक रिटर्न कवे अदो अमरोमदा मागी सोशल रिटर्न सिमो को येंगबा मजा होय इकोनॉमिक रिटर्न सु येंगदमनी सोशल रिटर्न सु येंगदमनी द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अखोने तो दुबि सि कानाबना क्यामनो अदगी मांगजबना क्यामनो मसी येंगबम चंगे अन खोने हिदाक थकपसी तसेना हाइनबा लेदन होय पेक अम खतंग तोरगदी हेना फै अदगी अदु योरगदी तोय तोंगान तोंगान बे इंटरप्रिटेशन मैम लेबा अदु इरोलोबददी ngасagi pek tu amadu adum ahum olakpa mari olakpa manga olakpa mamdi control se ngamakta ba maramdi koi society se
mentally hai tare asi problem yam lei ba khoi se da mental disorder gi the mental health problem gi conflict lei ba gi thawak phang da ba gi sen thok da ba gi mai sha myam sin domestic violence yam hengal is Manipur da ada thawdo me thom ba crime men thom matam da nisa ge tam lei na mi se masi aruba jaga amane aduna thoi ate state sing da tawbuga Manipur da tawbuda khara section ma chang ya haidi masi ai 100% ai against the leite ba 10% against the tawbuda bu masi akoina khana bagi haidi platform da public platform da adigi public domain da puthok na masi khana nei na bagi tangai phadu du de koi le na khale ba ada mada dina ina thamjani masi aduna sarkar na su koi fidep ama hekda hatu loading da tare tara thongna koi khana ba ma change ba aduna revenue gi mai kai du madi adudi lan ba leite soin chumni hojik parisi lakada ba sahi khra sidai da haidari 2025 of da koi malem gi oina ganja gi baroina ganja ni ko ganja gi magi market ki size masi billion dollar cham gan yankhai gum gi cham moi di cham ni phu te hai adu khara ma cham yankai hai adu yorgani ka im pari ade atopa lam khara de masi stock market ga madu da trade ta yoksel ine ba da koi jamu lu da ina ngasa gi lai ri ba drug ki problem ti som nai da yumnang hari ba tripura da num kari hare moina koi ganja gi mayukta waram chathari ba som da ganja gi mayukta war chathai mamang gi lengang na maram oiduna koi se da ganja gi kanu se karbar se masi ning tamla tore aduna masi crack down hadi masi thing bagi thabaki chatha gadam ni na red chicken chathari ba aduna masi koi gi notice ki wone so koi gi apun ba manaba koi gi thorang thoksil so koi darkar le haidi somna kanda koi gi thingba adagi somna mu thingdraba adagi somna mu thingba somna kanu mu thingdraba aduna masi yamna maru ba mane aduna size de koi miam jauna koi warep lobo khudi mata miam gi consent masi lawra chatpa aduna lebak ki onasu fani ade lenga ki onasu fani ade punama ki fani ana id main tham jani tamo do to paw mo de koi tamo Manipur lenga ki koi yanglen sauri na longno ri tamo koi secretary department da ngarang chief minister NBA na surprise na visit chatlu mutam da magi employee chani kulum doi office karam da bagi thodu thengna khre adugi paw su phajan dum koi ngasi par yam da ko to phong nei da ado koi Chief Secretary Suresh Babu musamuk siyaw sakhi visit to da haiga hiki thabakam jom mai keno koi karmachari sing do moi expansion call kauna ba moi di talab kak na ba wo hong tham gi daw ado ngarang submission infan mong leba secretary manung da khak sat pani daw ado infan da gi la thok khra tongan ba area sing da leba office sing da salam ta ga di punna habet sawa phom jeng ka karmachari masing luk mati karam moi dra ha gi koi people sa koi hang ba hang ma tholum doi daw ado sigi khongcha si kanai inadi lawi do ma khata na ga to logadi praja sin pa ma kadan khali tamo ado sei tamo ka he ying yu age revenue di hang ka ni tolop se ka khla bina chani kul hum doi de kak pai si no mai kak pai se khar su khana dure hosdi revenue ki matam nadi revenue drive ki matam ne paisa yam wa ba matam aina phagi won tam jabani adangarang si media ki pau de de tao koi electronic media mayam lai print media mayam phongai ba pau se yang matam da ngarang ta sina office ka gi da ba mayam se gi no gi tolo ka matam da Manipur da in terms of crores of rupees koi phangam nen khal adi ban gumba strike gumba lai ba se sung ban mi si da di even koi na magi legally chatasu man chung gi fem se dum lai ba hoi mran di magi security se kana na protect to do hai por ma lai da na adu bu masi magi si mister gi magi gi su Manipur da ban blockade lai ta ba adu ma Manipur mani hai basi masi yam kana masi size da ni magi campaign se election gi campaign da su du oi gi adu masi ban blockade se lai ta ba sigi image ama sagalak pa amane masi governance ka su mari le nan khanjaba aduga ban blockade si di hoi blockade ki mami jo hong do ka su ban gi mami jo hong do ka su genuine strike se dum le ho adu possible ba aduna mata adu ko gi si minister gi magi karani masi Manipur gi image ama sagan na ba adai ma yam toin hai mapan gi tourist sing adagi atai to investor sing da makoi da su Manipur ji yam safe oi ba yam peaceful oi ba adum ba state amani hai bisi tak na ba hona ba gi adu gi manung jan su dum tok jabane aduna tobuda bo aina ama tham jani mamna koi haina bale koi oja da su chhatra gi matang je leina ba relation gi matang da parikha to bais dai da छात्र चाम परीक्षा था बता छात्र अनि फेल होरबा अहुम फेल होरबा मरी फेल होरबा अदुदी छात्र दुगी असोइबने लवे
अदुगा छात्र मौद्रा न कोई फेल होरा अदुदी ओजागी असोबने न कोई अदुना चप माना बदु सिदा पान बे ताव ngai do taw mo tam jila sele da da ka hi aru de psi taw khoi ngarang si taw mo khoi manipur gi puari hai betai taw ko 1949 gi September 21 da khoi birth if one teaching ye bi khoi yaning da merger agreement gi khoi thong yaning da khoi pakshan na tongan tongan mulup sing organizing pulaga na pangthu isilong da bhog da pangthu gi taw aduga tongan tongan ba pangthong ni mi pham du da khoi phungdong ni wa pham hi tongan tongan thamna ga na taw hojik merger agreement gi wa pham si da khoi kai phep lo ya gi taw मसे कोइना इतिहास से पुआरी से कोई थोखरबने थोखरबने मदो कोइना थोकी दे हाबे यारो मणिपुर ने इंडिया दा तिन बसी तिन गे हाबसिमा मसिमा कक्प यारो दे बावारी ने अदो कोइ करम हाइन तोना तिन गिनो करमबा कोई कंडीशन दा तिन गिनो हाबसिसु नैना बसिसु मागी लैरिबा मियाम जिगी हक ने मदो राइट ने अदुगा मधुगी दगी अखोइना लर्न तौरकांदा अखोइ अनौबा खोंथा अमा लौनबा होनबसिदा मधुना अखोइ लंबेल अमा ओइबा सिसु याम मरुय अदुना अखोइना हुजिक ngasi मर्ज तौरबा मतुंग से ओइदैबा फिल्म म्याम से हदि वाबसि नोंगी हेंजलकपा म्याम से हेन फगद्रायना खलुरगा हेन हेन वासलकपसिना वाहंग म्याम तोरइने अदुना सिगी वाहंग थोलबेगी मरम जिंगे थिरकपदा मसिना असौबा मरम अमा ओइरकपा अदुना मसाइदने कोइ पुनमना ngसाइगी हौगिबा थौदोक म्याम से कोइ निंगदना मदु निंगबगा लोइना होजिकी कोइ लेरिबा फिल्म से करबा फिरेपसे लोरगदी कोइगी माइओन से करमदो ओलगदी हेना फबा लंबेल अमा लाकदगी हाइदो मदुदे या मरुइबा मागी करे इवेंट हाइता स्टोर इवेंट हाइतारे अदु मसी अदुम आइन खनबदा अदुम खनगिनी अदुम चथगिनी अदुगा मागी चप चाबा करबा फिरेप लगदुगी हाइदुदी मदुदी मतम न पोरकनी हाइता yam nungai taw masi tamo asin mam kai thok pire kanda tom tv sigumba morning talk raising voice da koi phajaba session ama sungwa phom kya thambir mi da tamo su amuka na thaga phungduk se thank you miyeng tabiri base ngasi gi damak de times of manipur tom tv gi the morning talk raising the voice miyam dei kai na batan ja do logjari miyam punamang na kai na pidasi. This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority.